Christia first near friend Christiana love say see adie where you love on friends because tinton time our lienum emu atete na ne kunu eye pastor love one na one ma ai ebrebi etwam ne ex wife e de no me sembi abegu from na no me nsem no ano odin mesese obe like attention TV na me senso so wa subscribe wa share ama esenia obi abehu ne ekoso anase senia di kan no obebi o secondary school so be fa kwan bi so pushia ma no so aye ahweye ti mesese obe share ama ye kakra pastor love eden do minsem bia begu ho eno minsem no de kwa ma hwan mesre ye obi adia eye oba pa Christy ai oba pa Christy pastor love chese so grant interview opie e wo fifi pride aso ye fifi pride nso de opie na so ye I say o for so say ya de no ha wo pese o tie bibi efi wa no ha wakoso adompo pra o kwa no cross de bi enka no saboni pain ma mente se be ye friend say ai fifi pride sa na wo kwenti ko chan na se wa ma wadwum anra na chese wo de wo sin ano no I saw Bapa a grant interview na commodity na I say what the pastor love when him etwitwi form kakra emponu one na won ma one na wie nti na nka wo say hu ba bi ode eye niema no beto so anto ne sa enti pastor love eti enti ten de ye nyina yete so pastor love eti ya no no so ode eno mensa Obapa Christy Chema one ne kun love nya no ma bombom ono ntime ntro ndwom no na eye love nso ntime ntro na so pastor love pa chi say wono ndwom no dodro na wono na etro ya Obapa ebegira nan so eye Obapa enti se wabebo dua de ndom se wa fa ne pen any book atho atro nma ma Obapa ji hu sikadia any accident do so podie wo to de man ne yere no se ne waye yi na osan gu hu fidia wo bebre pa accident obenya no kra ne nam kra no yemfa ano otin ma yentimra wonni obi okanya asasam kyerɛw se enye papa we yanka wonye nipa aboa kwasiaba yanko engineers wo mo ye nwom ma ye nyina se hwan na twere nwom yemfrɛ Dambasi yemfrɛ Roland yemfrɛ Voltage yemfrɛ obi a waye nwom ma ye nwom ama watu bia se kwasiaba hwan na twere nwom ni nyina ma wo bɔ na da obeso microphone mu se wo to me nwom a me ma twere ma wo no Ewurade ubetwa hyewu nyame na betua wo ka oyima mesi mukọ a ọmọ aboa mu nyina ọmọ bu ọmọ din agise wo beifo agise beifo Obapa Christy beifo Obapa Christy beifo adwamamoni ba ni kunu di na tukwa akwadi ni twam akwadi obi kunu ese betoto ayampia aboa twam diwa ahyawoni ei kwasiabai Christy we ya aboa wona sumiya so we kurasini we ya aboa wona sumiya so wono maame mo ya moa emra na mua ye din ana munya boafo no me na Awurade yi me beboa wo nyame na betua wo ka awia obetua wo ka anopa obetua wo ka o me bonia ya na wayi me no onyankopɔ betua wo ka wodi nsuogu hu se wudware enye nnome kwasia se de nyame ehira no wo nyame na ehira na akɔgye obi kunu nyame na ehira wo ana obi kunu na akɔgye aboa kurase ni wonim de efrɛ ni nyame ehira ho wonim ade efrɛ ni nyame ehira God will punish you nyame betua wo ka at the right time wakatua ne mayo wakatua ne nyamayo wakatua ne nyamayo wakatua ne nyamai ne nam kwan so ne beba wo nyame di wakatua be maw nyame betua oka oka so afi God will punish you Obapa Christy God will punish you at the right time wo nyame betua oka at the right time aboa nyame ne betua oka wo benya accident wu na wonka agei uboni ayenti ubewu basa uwu obeye time ubewu basa uwu obeye time woma eyo papa wodi boni tuo omuka oho chire wo no hopsin adoya yere Gifty Empress eno introduce wu eno do ma hopsin wado ma akwaye owa American se kona koto nwom na nya de obedi
Adonte Boating ayere option yere gift was send introduce you okoye na akose gift na aje ho boss na wudi ukote abuo kurasini ama papa kura no onfre ga yibiem okose no na waje wa boso na wudi adonten wudi bonin kwa na wudie oba abonten na obekasa se han bofo enso bone ekosoro egba asase so papa infre gift was say biem enyo obi dumfo bi ena gift kan na asem kire no ena oni papa kasa ya ka papa ya mfre gift biem sa na kire abosom yere introduce ma ni kunu kire abosom nso kwaje papa boso kofa papa ika papa di ka fabro famika brazo di ko program aba afi de okọ asole wa ne yire ti wokura wonchia no na akọ papa ne wo kwaje wo boso kodi ukotia na nuso peja na Frankie autographic said ye na wo ya me yire wudi no said ye no ya me yire wudi no sa na nkrofo digu akantum krofo ye bogu akantum se to we yezo ye oba o ga zo wale oba on o fi se wa wale oba krofo dino baby a kwasia ba we ye fe ni frofo de no abe ne to frofo de no abe ne to frofo de no abe ne to kwasia ba we kurase ni bai eyo se wanya yere wo se wanya yere awurade na atwitwa ageme nkwasiafo eyo so wanyayere said the osho be yida abrochira wudi no sa na nkofo di no sa oti abrochire na wo hwe nkola oti abrochire hwe nkola krofo so di ni Ghana ma kwasia oba wo wahia na wo hyekawa wama wadi no wo hyekawa wama wadi no na wo zo oba dai oba be wale na nkofo di mu no said the etie no said the etie no nyame na atua oka Kristi na Franke tafri utwem sepe na abekeka nkwase asem na Franke fi woto tafri utwem a na keka nkwase asem aboa kurase ni ba chimifo opa ko interview abomidi biem me ma chire nwoma ma ama de perform ya ho obeka kwase asem afa me ho opa ko interview abomidi Ebusia me da asese utwemi